Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Ethel. Iti tsaka mo yung baga ng address. Anapoluan iti Sangabaso Agatas. Dear Manong Nemi, agmay may sak iti nga bigat Manong Nemi iti Sabado. Bakasyon, awang klasek, first year college sak, iti kurso nga accountancy Manong Nemi. Adanapanan, dapapang kinimamang, kastamoten, nadanapanan ni Manong June. Duwa kam lang agkapsat Manong Nemi kat siyak tinaudi. Adamatan iti college ni Manong June Manong, para third year na, kat first year college ko. Ini, dadag tugtugtog iti ridaw, Manong Nemi. Saganak kumangkit, dagiti lutuwek, iti dayta nga pangaldaw, iti atakitayak iti oras, iti cellphone ko kita 11:30. Ala, dapat kat, dandanat ko itan makaluto. Saan ko pala yung kaskaso, iti damo titugtog, Manong Nemi, katalaga nga nang ipisok ako, rice cooker. Yung saksak kon ti rice cooker, kalpasan nga, narukod kon ti matimagas, Manong Nemi, para iti napuy. Ini ta tumagdagsin ti tugtog. Nafan ko na, yung kaso. Nakigtutak Manong Nemi, dita. May isa nga lalaki nga kakapsot ti langana. Apay. Danom, please. Manong Nemi, agkakapsot nga talaga katagsapul ti danom. Saan ko nga pinastrek Manong Nemi nga pinagtugaw ko? Kabuta talaga nga ori dya pagtugawan kat dya kapsot na. Kat talaga nga agdugaw, agdalupisak, itilabas ti ridaw. Nagpakusina ak Manong Nemi kat natalyaw ko nga dagos ti gatas. Daw nung ti daw-dawatin na Manong Nemi nga dahil nga kapsot na. Baka saan nga umanay Manong Nemi nga pang papigsana diya sa nga diya danum ng itad ko. Iso nga nang templaki di gatas Manong Nemi. One, medyo napudot. Hamot nga napudot unay tapos nagastakat mainom na nga dagos. Maligamgam Manong Nemi. Kalbasan na natalyaw ko di bread. One, binalamanak Manong Nemi. Inyalisto ha. Sak nagsublita yan na Manong Nemi, linoktak man yung tiri daw. Talagang indalupsak na latan Manong Nemi. Oh, dito yan. Idi talyawon nak, tangadan nak Manong Nemi, danom ti daw-dawatek. Danom. Nasino ko man, hanguman ni dya danom, tapos nagsubliti pigsam. So nga gatas na yung panunot ko. Ikang katumalat danom. Inawat na Manong Nemi ti nga baso nga gatas. Sana ininom, ginunduhan na nga dagos. Oh, dito sandwich. Bread. Agamanak.
naibusnan manong. Internan kanyak ti baso nga nag-riyan ti gatas. Nagsubliak ti kusina manong nemi danumen ti inalak. Da saan mo nga nami iskalkalengan na. Dahito yun ti danum. Nagyamanak. Oh. Okay kan? Pimigsak. Gapoy ti gatas. Nangaroon na. Ibusok dito yung nga baso nga danum. Di mainumnan manong nemi ti makder. Iniawat ng ti baso. Magyamanak. Siyak ni Alvin. Siyak ba ni Ethel? Pastrak yung kakumangim. Agmamisak. Agamanak, Ethel. Agamanak ta sa nga basong nga gatas. Bread ken sa nga baso nga danum. Abay ngamin ka, nimbalubos mo, kimapsot ka akasta. Papanam, sa dinutayan nyo. Tagad tuyak met lang. Nagsapsapulak trabaho. First year college ta kon. Kaskulanta ko man nagpatpado ta iti eskwela. Hamad nga rod. Kuha. Anangarad na sumrek ka kuma. Ala, ako nga naman dagas na no. Makapagtugaw ta nga doa. Sumrek ka, Alvin. Sumrek manong name nagtugawak man. Sandak nga kabaylan da. Tatangkin na nga pagbasahan iti college. Mangalap lang ni tatang ko. Sado ka nga kakabsat. Hamadakang kanayon nga do't makalapan ni tatang. Di taga-igid ka ng tibay-bay. Gabota, sandak nga kabay lang na pagbasahin. Malagip ko ni Mayor. Ada, yung offer ng scholarship. Nag-test. Kit na iror ko. So na lang nga matrikulamat lang ti maited. Allowance nga kanda nung pa yung paggastusa. So tisap sa pulak ti Sabado kin Domingo. Hindi na minsan si Brekak ti construction. May salang aldaw. Ngayon nalpas matin. Umad nga rin ti mabaling kong itulong no trabaho. Di aksapol kalatan. Wen, adalagin din. Masapulang nga kwarta para ti allowance ko ti makalawas. Okay na. Agawa na Ethel. Ti sa nga baso nga gatas. Agawa na. It's okay. Nung kaspagarigan na may sarong kanto manin ito lugar mi. Kahit mawakaw tumanin. Aguro uri kayong kat sa nga baso nga gatas. Alvin. Sige. Bareng no, makita kan tumanin. Makita na ka no may kadtoy. Bareng no, ore nga dito ikat makita ka. Kan makapagsupapak kak tumet. Ore anya dito at mabaling ko supapak ka. Halaga nga, nakapsuta kitahin. Nung nakaluto ako man agad, mabaling napakanin ka. Ang hamot pa eh. Hanin, okay na din mo. Salamat. Okay? Inakaro din. Manong nemi kasjay ti panagab amumi kin Alvin. Nagtugtog inlukatak mawaw sala nga danong tinted ko manong gatas. Binastrek ko. Taamok met masigurado nga nasiyat nga tao. Kat namuak manong nemi. Kali-kali kagum na panagbasa ni ti college, isang scholar di Apo Mayor, kat isap sa pula na pang-allowance na ti bagina, tam na di kasta kat may tuloy na tatagbasa. Nabiya kata kami kini Manong John, Manong Naimi, taong problema. Kabailan da pa kini mama, napagturpusan na kami iti college. Intulog ko nga tinagbasa Manong Naimi kat saan nga may kat itimugin ko, lagip ko, ti pakabuklan ni Alvin. Ngay di damo ka makita nga nakapsut kat nakakaasi. Ngayon din napainom kong tigatas, Manong Naimi nakira din kan nataraki.
Nagawa po ni Alvin manong. No kasta nga dakit ipag-aadwan ita tao, kasla sapsapulik ni Alvin. No may masak dito balay, kasla ko laur-urahin nga dagtugtug itiri daw. No adaman agtugtug kasta onay ti daras kong mapan manon nemi, dati amok agad ni Alvin manen. Ngem saan? Karo ba mi? Ay, si kamot gayam. Apaya daruraya mana. Awan nanti. Nangaawan. Daw may bagakin ni mamang mo. Awan nanti, awan da. Sisyak. Pakibilin mo ito lang arudan. Daw tawagak ng anatin doon na dyan cellphone. Ibagak to nanti. Ag-message ka lata at makita ng tulatang. Sumatin na ramid ko. Sige, auntie. Ay, siyak atag sige. Ada oraye, mamok. Auntie mo. Baka ada oraye ng boyfriend mo. Allah, hubing ka pa. Ethel. Ni Auntie Isabel de Jai, manon na kapsat ni mama. Diyan mo na mo nun at ibagana ka ni mama. Nakaadaw mo na yun, nakasagap mo na yun, manon na yun, mabalin ng ichismis. Gabot at hawawagan da ni Auntie Isabel ka chismusa. Baka iwaras na dyan. Papanan na ay, amoyo ka di. Nga ni Ethel kat adarorain na. Pero siya college pa lang adan sa boyfriend na. Bako na. Kunan dumare. Anat latest. Kunan tumad. Ay, dikat ka ado dagiti marites. Nalpasin manong naming di klase. Nalpas ko ti first year college. Hindi matlen maulit manong naming. Nagpakita kanyak ni Alvin. Dinangatan ka sa pulang tigatas. Numakita. Tigatas manong naming. Matemtempla. Malakip ko lata. At dapat nagitigundahoy manong naming. Ngayon tak ti mga awis iti kasinsin ko nga mapangga magpaspasyal iti igit ti baybay iti aydan ti balbalay kasin hamat nga nasiyat dito eh. Ano nga nasiyat? Kinamit kita balbalay oh. Apa yan nadalos ti igit ti baybay pagipaspasurahan da pa yun. Abay mo gusto nito may ito eh. Awan. Ada kita sapsapuli mala. Awan sapsapuli. Ikaw mo. Sino ko mo? Nadasap sa pulim, Ethel. Pimpintas na nagsalutsod ka. Diyan mo nangarot amot pilyedo na. Dada ni, ada bakit? Baka marites data. Ano marites? Langan at chismusa. Baam ta siya ito nagsalutsod kang kuwana. Bag nga malam nyo na. Ay, marites. Ay, saan nga marites dinagang ko? Anati latest ko nang kumamalasan ko. Dahil ko mga rati magsalud-sudak. Adama mo yung, anat nagan na kasi? Alvin. Nga nagwapo. Agbasbasa ti kolehyo. Scholar ni Mayor ko na. Scholar ka na ni Mayor. Mangalap ni tatang na. Alvin. Ay, awan. Awan, nagnagan ti Alvin dito. Lakas na pa. Kaya masagap ko ka na kayo. At akong manon na imiti maodi nga semester ti second year college. Hindi at tug manan. Hindi daw. Saan tumat lang ni Alvin neta? Saan ko kaso? Sa may isa. At damat din pa. Ay, Ethel, tug. Yaha. Diyak masango pa. Dobrak, diyak mga panahon dito. Hindi ayos sa sapo, cellphone man dito. Hindi ko maleksyon ay ati. Kita, agsesearch sa karon eh. Naman na magtugtog. Ni papa manong name tinapan ng ilukat. Sa anak mo natin malyaw. Ngayon nang kumanong name iti dahil. Sino masabol mo? Ni kuma Ethel, tata.
boses ni Alvin. Ala. Ay, halang nga mabalin. Sampay lang nga mabaling agent 13, di ba anak ko? Iti sinuman nga lalaki mang pasyar keng kuana. Agbasbasa. Sa damo ka makita. Sino ka? Alvin, dinagan ko tata. O, damo mo ka, Alvin. Hamong disturbon din ako, ha? Manyaman tipanggip mo keng kuana. Adala ko kahit kung itid keng kuana, tata. Manong nemitim magdera kon. Pa, ni Alvin na tama mo. Anat itid na? Alvin, hi. Dito yun. Preskong ikan, nakalapan ni tatang ko. Pa, naimas na itang kelas ikan. Talakito ko, wow, nagpinta. Naimas pa. Kaya paging igregaluan na ka kuma. Pa, istorya ken ka. Mabalinta ka pastrikin ni Alvin? Lalala, sobra ka karon. Awatem nga rodin na tayo, awat nga nakasupot nga ikan. Ipambalid yung kusina. Tadakang balit ang sarita. Pa, ano nga pa, kalanga pa. Sana ko nga nagbaybayag tatak. Ethel, kung amin, kasang-sang binitatang ko na pa nagkalap, kit, nakamay dito, nakalapan na, so nga, kinindaw ko ng hinak na ito ta, indardaras ko ng imay dito'y. Pag isunay, pangaldawin. Thank you, Alvin, ha? Okay. Sige, inakaro din. Thank you, data. Hanggang doon nagsubsuble. Uri man nga ikantitid mo. Sa mga malatirik dito, anak ko, magkabayin lang yung tiikan. Ano ni Papa? Nakadayon manong name ni Alvin. Irita, asikasuwa ko manong name na. Wow, nagigimas ka masigang. Mang prito akto pa, nagigimas may sagpaw itinatay ng mga braw. Ay, pa, ada relasyon yung idadya nga lalaki? Taga-igit di bye-bye. Sigurado nga mamirmiraot. Pa, ala kayo. Maditikas tang ugali yo. Kay mamirmiraot kay anot klase na. Papi ko mga, kaya't mo sa nag-crush ka kang kuana? Kasi na kami tinaparaga maamuyo. Na minsan nagmemesa, nagtugtog, dinukatak, agkakapsot, ang magkasapol na kanot danom, mawaw. Ket, pinastrek mo, asiksika? Oo, matidaga sa panggap na pa. Uy, sa muntong naramidan di kastaya. Ha? Nakalaklalatag pambarangan na siya at kalbasan na ito na maalukoy ng tiriknam. Aramidan na ito di kayat ng aramidan. Kasi numudos o pala hindi dalay ta, kasi sarkan diti balay, kaya agalada ka rin mamalid ng alain, di kita alikaman, di kita alahas, di kita may duldurin nga kwarta dito balay. Ala ni Papa, ano lala? Ay, awang kastag sagbay balasan ko. Sa mesa, maaluko na ka na jacket, manubya na ka, kasanan no, inton maalan kay kayat na, masikukan na ka, baybayan na ka. Ni Papa, no. Hoy, hang sak tisoro ma. Siyak damam. Amok taramidak, iso tagtungpal ka. Nuanyaman ti aramidan da dyan nga lalaki ka, ha? Ipagpakita na. Saan mong entertainin? Bigli kam. Nuanyaman ti panakrik na mita. Lipate mon. Nalawag. Ngayon, Papa. Uwain manong naimi kas tatimbilin ni Papa kanya. Wah, agam na makitak tumanan kas pagarikat. Asid kaklat ta. Nang ro na lang arudan manong naimi, idi ta madamag ko. Nga adda ma-prepare, nga balay, ti karoba mi manong naimi. Kasla nagparik na kanyak manong naimi. Nga iti day nga Sabado, ket adda makitak dita ni Alvin. Kaya nagpaiso. Ni Alvin ng peso na dyan, may isa kadakwada. Dikad kahit ng suwan, nagtrabaho ti construction ti Sabado. Baka dapat Domingo, ha? Nagtatarasak man ng naming hanapan iti balay. Mabagsunay nga break time da. Nagtemplak iti gatas. Sak nagdardaras nga napan. Alvin,
Ethel? Tesa nga baso nga gatas. Alis to nga mapasublim ti piksan na ito eh. Nagkamanak. Baglaki din ta. Imahayag dito kat nakita ka. May sa kagayam ka na kita gugubra. Thank you ha. Inom ang maro din. Ininom na. Da kami tikit-kitaan da manon na iminigidi. Kadwa na nga gubra. Alvin! Nubiam, nagpindas. Haan, gayam ko lang. Oy, sa nga baso nga gatas ha. Magpinustaan tayo. Da kayo to tagkatuluyan. Ay, ala, tata. Abe tayo kayan. Nga da kayo to tagkatuluyan, kadagbagay kayo na eh. Baka ado girlfriend nan. Oo, may girlfriend ko. Sa ombe kanyag da ita eh. Ewan ti sa bali nga, araramidag na diya. Nagtrabaho, agbasa. Diya kahit nga magupid pa ng basak. Kahit kumatungpal tarapap ko. Di ka unang orda gagagat, Alvin. Mga sinapo Diyos, saan na kami bayan? Kahit sika, kumusta man ti pa nagbasa? Okay man. Baka si kadatagal boyfriend nan. Na-stricto ni Papa. Oh, speaking of Papa. Iso dahil dyan ni Papa, nakita na ako na. Sige, mutay na tabaso. Thank you. Shit, Rubing, thank you. Ingat lang, Ethel, ha? Baka ugtan na ka ni Papang mo. Idada kami dito balay kay ni Papa manunemi nakigtutak. Idigamatan ni Papa tagsumbangir na abagak kad nasaktanak anak. Masaktanak to nagkasaktan ka. Tsaka ding madkunak kang kangaliklikam na dyan nga tao. Ha? Imagine, si ka ba yung masadag kang kuhana ngayon ikam ti sa baso ng katas? Ano takit mo sa wan? Ha? Si ka mismo nga babae ti mangipakpakita iti panaggayat mo, panagkrusonada bito tayo dyan nga lalaki? Di ka mabayin? Dagas ka dito naramid ko, Papa. Kapanunutan Uray ko manok kinidaw na kaspagarigan nga ikam iti sa nga baso nga gatas. Saan mo rumbeng? Ngam saan nalaki na kinidaw? Nakitam? Kitagos mo nga intimplaan iti gatas? Saan mo na panintid kang kuwana? Ano't pa nagkita na kiti lalaki sa jay nga kaubraan ni Alden? Ni Alvin, ha? Kanya Alvin, ano't pa nagkita na kang ka? Nababa! Kabuta si kapayan ti umasideg? Hoy, lalakit kinatawag isong ambok. Gundawayan na, ti kinalupoy mo. Saan nyo ko manghusosgahan ni Alvin? Nagsadlag ka! Saan sa trisorom? Anong husgahan? Ethel, kakaisunan na ka nga babaeng anak. Doa ka lang ang kapsat kinimanong mo dyan. Jaket nga si ka nga anak mi nga babae iti baka aramid ti pakaibabainan ti pamilya tayo. Jak tupulos aramidan dayta. Nasiyat no kasta. Ngayon tinakababain papakit o gali o. Kanya o gali. Abay ususgaan nyo ti tao. Hawang kastagsakbay. Makita mo nga nakasingsing bet. Ngayon gayam, nakalukluko. Agpampamarang lang. Parang anyak pa sa agpampamarang. Namunat. Ulitam to pa natin nga inaramid mo. Makita. Makaraman ka kanya. Manong name sa anan nga naulit pa'y. Iti pa nakakita kini Alvin. Sa anan nga naulit pa'y manong name nga nagsabat ti dalan mi. Nakapagradwa rin manong June, kadadad trabaho na, aging ga manong name nganyam amunan, ti agbalin nga manugang da papaki ni mama. Kasken ko ano mitlayang manong name nga nagturpos kanada na pintas nga trabaho. Nagkalaysa nga rod manong June kini manang Loida manong naming when
Kat naragsak da. Naragsak met da papa kini mama, Manong Nemi, agsipod ta muda, nga napintas ti bangunan ni Manong Jun nga pamilya. Kabot agpadpada da nga napintas ti trabaho, dagiti agasawa. Ato ti kita agar-aram kanyak Manong Nemi ngam sang kuidang yung kaskaso. No adda, pag-aadwan dagiti lalaki, Manong Nemi, awan ti sabali nga sapsapulik, no saan nga ni Alvin. Numanan kaduak, Manong Nemi di kasinsin ko, nga mapanti baybay, tapno di kasadya pa pagsapulak. Sapulak, no sa ayan ni Alvin. Oran niyo at bagbagan ni Papa, kahit kumanin na makita ni Alvin, kung kunak tinakem ko. Si Binan da Manong John, kinimanang Loida, andan bukod da nga balay, Manong Nemi. Graduate na akmet 10 Manong. Fourth year college sa akon. Iti may nga bigat Manong Nemi, sa anak nga makabangon. Imay ni Mama. Oh, haldawan. Napasama kang kaetel? Nakapsuta. Abay ko nga nakapsut ka. Anong nasakit? Nakapsuta. Anti mariknak ka na sakit, malaksid nga nakapsutak ma. Tapay, hamo na inimas tinaturog, hamo na kompleto tilangan drabe. Basta nakapsutak mama, saan ko kabalan ti bumangon? Delvin, dito anak mo, ang kanong kabalan doon bumangon. Masakit ti anak tang, de. Yung may mat di papama nun name. Baka, aram na lang dito. Nangarin nga magbagayo, Papa. Saan nga angaw ti anak ta? Kailan talaga na bumubusag. Nagkakapsot nga talaga. Kita tumawag ang karoon ti ambulansya at itaray ta ti ospital. Naikon pa yung naknarod Manong Nemi nga nakaswero. When? Iti saludsud din, da papa kini mama, ti doktor Manong Nemi, nga nang asikaso kanya, mga asikaso kanya. Doktor, ano ti, nadakwata di masakit ti anak mi? Awamat. Kapsot na lang. Ngayon na napigsan, kapot napakatan ng ti pagpapigsan. Ngayon, tapos na masigurado tayo, pagtalin natin nyo pala dito ospital para iti panaka-obserbar na ken parang sapul mi no anya talaga ti sakit na no kas pagarikan ta saan nga makapag-recover iti 3 days may pagkanalatahan na kapsot masapul nga may tuloy nga may confined hospital ngayon iti pa nag-recover Manong Nemi kalbasa nga naipakat bigiti agas. Kakabailakon. Diya kahit timang liwat, nagbasa ng mabalin ni trapaod. Kaya kon. Kaya dalatakan ka mangibagaan talaga, kayam anak. Kayam. Kaya kon ma. Kahit kun ti rumuhar. Kasarita ta nga ti doktora. Masapol nga rumuar kan kapatan na private room da ito. Nagingin natin ba isang daw? At naman na problema kumaangam ni. No kanayong kanto yan, di may ibusin kwartato, murnong tayo. Basta kabila mo na, kabila kon ma. Ito ibaga da Manong Nemi, ibaga ni mama ito doktor. Nga kahit kunti rumuar. Okay. At dalatakin nga malasan ko na talaga kaya mo. Ngam, di mo liplipatan. Mrs. Timeriseta nga agas na. Iti oras nga ba nag-take na. Kasi anong kapahod nga nag-take ka rin kita nga agas, doktor? A week. Kaya nung mas pagarigan ta, okay itong kalpasan nga maibus na tigatas, agas na. Di ako problema. Hanggang na madilat ta kas pagarigan, di subliyan to man dito ay. O no.
Saan kayo nga? Nasaan kayo nga agtalik unay kanyak? Ipan yung sa bali nga ngakas. Nagsubliak matlang ti eskwela manong naimi kat sanggol iplipatan ti agtumharo kas inbilin unay ti doktor. Yung talaga manong naimi. Ano gotek nga anda na sakit ko. Gabutang. Adaman vitamin ko manong naimi nga sa ti doktor. Yung kasla sa awan ganas ko nga mga. Kasla oray no kumpleto akti oras nga maturog ngam kasla. Kasla na puyatan na. Kasla klamay ang angin manong na yun. Ngam tiyak ko na yung padlaw kada papake ni mama. Tamangan napilitan dak manin nga panti ospital. Huwain. Intuloy ko lang tinapan nagbasa manong na yun. Nalpasin tis first sem, second sem laengen, last sem, tapno nagdadwarak tungetin manong. Adamadmadlaw ni mama. Anak, kumut-kutong ka. Okay lang ma. Hindi ka pakadanagan. Okay ka di ka matlang? Okay ma. Baka pilpili naman lang tagbaling nga okay. Ay, saan nga mabaling? Agsuble ka ni doktor. Ma, okay ah. Yung sakbay manong naimi iti second sem. Yung baglakid din taadda ni papa. Kanang sarapa kanyak iti pa nakatulid ko kaputi sobrang nga kapsut ko. Iti agsublin ti pungod ko manong naimi adak iti hospital. Ma, paa? Hospital man yan. Ay nangarot kat rumbeng una yung hospital da ka tamat-matay ka matay. Nangarot ko na ti doktor ma, pa. Di na maawadan no, niya talaga't sakit mo. Ada ka din nga doktor akasta. Nga di na amot sakit ko. Kada doon, palang check up da ka. Scanan da ka. CT scanan da ka. X-ray yan da ka. Sabihin ng that is boom. Yung ano nga talaga di marikrik naman anak. Basta, kaslawanin ti imas kong humangan. Baka, na-COVID ka. Oo, pala COVID hindi. Nung kumatsyempon ti COVID, agit nasobtesak ko man. Ngayon maumat pala ko COVID hindi. Amo may imimas ti mangan. Uri no adot makangko kaslawan sustansya na pa. Uri makompleto ti oras sa maturog kasla na puyata na. Kaslat pa nagrik na. Yung maon pagdanagan nyo. May paket lagi ti agas. Tinaskan kat makapagturpusa. Saan nga mabaling na dyak ituloy tagbasa pa, mga. Uri na kukutong akton, basta agradwara. Manong nemi na mangikot pa nakisarita, dapapaki ni mama, iti doktor, sa bali man nga doktor. Ada i-recommendar da manong nemi nga doktor. Ngayon, masapul nga sa syudad. Kadag iti nangingin ng ospital. Kadag iti specialista manong nemi nga doktor. Pinilit ko manin tirimuar tapno ti sakit nak agendrol. Ado da kita makadlaw kanyak mano. Hay, Ethel. Ethel ko na. Ethel. Abi kastat lang am. Ala, nakakutkutong kabatan. Maan, papaislimak lang eh. Nagpaspa-sexy. Sobramat ka sexy na ito. Kasi lapil-pilitan lang itong magbasa. Kayang-kaya. Sana nga may bayan na po, Diyos. Basta dutum tumarek. Ada vitamins ko. Uminom magtaadong ang danong. Okay yan. Unusahan, kat agbalo naktigatas. Okay yan.
Nakapagturpusak manong naming. Wine. Nakapagturpusak, ipinilit ko pa tinapanag-take the board manong naming na irwar ko. Nag-applyak manong naming ngayon nakasta nga mapanak ag-apply. Kita endak ay pangatong ipababa. Baka dato'y personality appearance mo. Miss, kita saan kan nga makapasa. Apay ma'am. Siyempre. Kasapulan dito iti nasalun at tilangana. Saan nga kasken ka nga ada sakit mo? Abi nga di ka agpa-confine. Agpa-check up. Kasapulan ti medical check up. Resulta ti medical check up mo. Masapul nga nasalun at maawat dito yung empleyada. Ma'am, naminaduan ko na yung confine. Ngayon awan ti bagat ti doktor nga, sakit ko. Ngayon langam ti ba sakit? Nga ti kasto nga langam miss kat adda ka kuman ti ospital. O nasaan ka adda ka ti unag ti balayo nga bisbistaan ti doktor o no nurse. E magbanta saan ka matumba? Baka no, ada lang na medyo na hanga, gagangay lang ang puluoy kat matulid ka. Kahit nang sawin manon name. Sana ka nakastrict. Awan din ang awat kanyak iti trabaho. Awan serbina manon naming nga nakapagturpusak. Kaya narwar ko ti board ko. Tawa mo tumawat kanyak. Nga buti lang nga. Madandanaga nga rod na papakin ni mama manon naming kastamat ang kinimanong tiyon. Pa, ma, Jun, ikaso yun na ading, Ethel. Nang timabalingit, ako matibaga ti doktor. Abi nga tayo itong palad, nga mapangkis sa syudad. Diyan Manila. Dagit na pipinda sa doktor sa dyan, dagit na nalalay ang doktor sa dyan, dagit na specialista. Amo yung peso akit, no doktor nga talaga akit, nga kabot na doktor. Na dumaduma ti specialista doktor. Wala nga, ang ditemat nga ron, amo no anyat sakit na. Tapno amo tayo nga pangipanan, no anang nga doktor. So nga ron, idjay ti papanan nyo. Pangipanan nyo kayang kuana. Saan nyo nga basta baybayan lang tanakasta? Kasi lang nila orayin nga. Matayin. Sama na kasta anak. No kasano nga concern ka kayang kuana. Nakabsat mo. At nagtapik ka na kami. Kinipapang mo. Kaya na nga ron, babayaan nyo lang tanakasta. Okay man iso na. Napigsa ka naman lang. Napigsa, kunan, napigsa. Ibagbaga na lang natin. Kitahin nyo talaga na. Baka agbabawi ka na daw itong ti amin. Kuya, dito pa kadanagan. E bagaman ngamin tagpapeso. Anak kahit mo nga agas. Anak kahit nga agas. Anda ka di urayo mo nga makita? Urayan nga makita? Huwag ngagpeso. Baka na diyang Alvin nga namamumidi. Nginig kam di sa nga baso nga gatas. Baka tinamay na ka. Ni papamit, nakalalis to nga gusga. Kaya padasin nyo ay pakita't albularyo. Ha? Damat kakastakit. No saan nga kabailan ti doktor? Baka di albularyo, iti makabail. Padasin nyo amin nga ron. Isa ka ba mapang kay Manila? Saan ka natamay? Awan din ang tamay kanya. Kan saan ka mamait ti deta papa, mama. Di ba pa nga ron nga awan ti may baga ti doktor nga nasakit mo? Nakadadong examinin. Ano po doon di ko na ni manong mo? Nga da sap hulam adoro rayem? Nga nung makita mo ni so, nakit pumingsakan? Napakpakan nakakadiday dyan nga lalaki, ha? Dedilinted na nga talakitok.
Sa amat ngayon si Gida, alaman, second year college sa kidi. Sa amin lang si Muro dito nga sakit ko, idada akong di fourth year. No, kung manititalikitok nga ikantintad na, api ka siyak lang nagsida kayo man. Alaman? Ngayon tipod no, kahit mong makita na nga lalaki. Kahit mong makita ni Alvin, kahit ko ano makita, no aday suna. Kahit no sapulan mi. Hindi sapulan nyo. Hindi padasin nyo amin. Ore siya kat mas dahok mo, no apay akas to itilangak. Apay ganyak may mas timangaan. Makompletok mo timaturog nga maapay kas lamayang angin naklata. No awanin ti tumarik nga vitamin ko. Kanda dumapay, papaunag ko. No saan ko nga kaadwin ti minom ti katas. Kaya minom ti danom. Talagang nga. Nagkapsot ako. Manong nemi inkarigatan da papaki ni mama ni Manong John as sinapol ni Alvin. Ken impandas mi manong nemi impandas mi tinapan kadigiti El Burlario. Alakit ibagada madjaramidan da papaki ni mama. Tay mangatang daad ay tanda nga agas nga maanger, nga tumarag, kung inumer. Ngayon kaskas di manong nemi. Nga di agpulos sagbalbali ti langak. Almost 3 years in. Nga kastoy ti langak. Kaya mapaspasama kami. Awanin ti agarim kanyak. Gabotawat matayang nga rodin ti langak. Diyak may pakat ti kurso. Gabota siya sino umawat kanyak ti kastoy nga personality. Uwain manong name. Aging kaya manong naming ang kadangan da papaki ni mama. Uwain. Impustadan ti kayat dang ipusta. Tapno lang di kastakit may pandakon ija Manila. Kadagiti specialista nga doktor sa jay. Babaymat lang ti rekomendasyon manong naming. Dagiti doktor ito kami. Uwain. Adda ka no nalay nga doktor. Ti anyaman ka ano amin ka no nga sakit. Kahit kabailan na. Nagpamanlila kam nga rod manong nemi nga duwami. Da papaki ni mama graman kay Manong June. Tap ni kastakit i-confine dak idiretang ospital. Uwan. Ada ako ng emergency room manong nemi mariknak ti kinakapsot ko. Ando na kita makitkitak. Ngayon nakusnaw ti panagkitak. Ang muklatan nga doktor no lalaki manong nemi naka-face mask, naka-uniforme. Dagiti nurse, mangmangig ko manong nemi ti bagbagada. Nagsasarita da ang maslag inarasaas, mangmangig ko dagiti magdang awan ti maawatak manong nemi. Aging ka nakaturog ak. Adya ka mo manong nemi no kasano ti kapaot, pwede pa nakaturog ko. Sandak mo tapakpakanin, tasanak mo tamabisin. Nakarado nga aparatos manong nemi ting pakat dahing kapit da kanya. Adya ka mo no ano nga aldaw, manon nga aldaw ko, uno lawas ko ti ospital, manong nemi. Sana ka nagsarday nga nagkarkararag, manong nemi. Kahit ko palang tagbihag, Diyos ko. Nayunan nyo palang silpan ti bihag ko. Diyak pa'y napadasan tinagragsak ng bihag dito'y lubong. Kahit ko matungpal terapahap ko. Madan matinaragsak ka pamilya. Kang kangrunan ti amin. Iti pa nagsabat manin ti dalan mi kini Alvin. Sangkol ipakain. Agpesiti ko nada. Ano makitakla ko man ni Alvin. Baka isot mang tetikirat ken pigsa. Baka isot mang paimbag kanya. Baka isong agpaiso iti agas ko. Ere makapuutak manong nemi ni mama at adda iti sibay ko. Ma? Ethel, anak,
Anat marik naman na. Okay, matma. Kaano ka rumwar? Sampai mambalinan na. May ready ti. Narisgo nga operasyon. Operasyon? Ada kati sakit ko naskan ng operarak. Ada anak. Natuktalan tinalay nga doktor. So agsagana ka. Para tinarisgo nga operasyon. Kanagkarkararag tayo anak. Ore ka sanok kadakkel. Tagbalinto nga bill mo dito yung ospital. Basta tinaskin ka nagpiyag ka. Dedat napatay. Manual daw ko nito eh. Nasurokin nga makabulan. Ha? Abay nagbayag magaya man. Kang kanain ka matmaturog. Numakariin ka. Agam amangaw ka lang. Ito lang nga makasalita ka. Iawid akon. Ang mga nadyak tumit lang makalasat. Sayang lang No. Saan? Saan anak? Mga sinapod Diyos. Mga sinapod Diyos anak. Nakaturo kak manin manong name kaya di makariingak. Aduman ti mangmangig ko nga agar arasaas akasla arasaas manong name. Agmulaga takam nakusnaw ti panagkita. Ada makitkitak manong name nga nakaiturungan ti matang ko. Naka-face mask. Diyala matahan at makitkitak. Iso ti doktor. Ken adu manong name dagiti assistant na. Madamang atan ti operasyon. Yung apay awan ti mas nasakit nga mariknak. Apay nga nakusnaw ti panagkita. Apay nga tsak unay maawatan dagiti bagbagada. Aging ka anong name ngat ada nang ikong arasaas anay sadig ti bibig itilapayag ko. Awan ti sabali araminem no ti agkararag. Ikararag mo kinapot Diyos. Abalig iti operasyon. Saan ka mapukawan tinamnama? Huwag ka mang kakengkuana. Pagimbagan na ka. Awan ti sabaling aramidem. No dapuot mo. No di agkararag. Manong nemi kasalulong pahaw day tangatimat. Nga maawatak ti bagbagana. Wan. Isong itinaramid ko manong nemi. Kabayatan nga dapuot ko. Awan sa bali, nga kinasasalitak nasangan ni Apo Diyos. Diyos ko, da kayo ti kalalaingan nga doktor. Da kayo ti bang paimbag kanyak. Awanan ti sa bali pa nga kalihan na doktor na sangat na kayo. Pagimbag andak, kasapulag, di pa nang paimbag yung kanyak, Lord. Please. Manong name na ulit-ulit detangin nagpanagkararag aging nga tiyakon na puutan no anya pa di si marunong napasama. Kaslada nang ngigup kanyak manong name nga jak pulos may igawid iti panangingigup na kanyak. Nga kaslada manong name iti nakapurpuraw nga paset. Adak iti adak karigit niya pudaw nga ulep.
Ngunit saksaklan ko ka din ti kararuak iti na Marso. Saan ka din na maispahal? Saan ka din nga patganti Diyos? Ti araraw ko kinkuan. Ngem, nakapuutak manong nemi. Agsapulak, iti mainom. Danum. Nakakademak manong nemi agsapul ti mainom. Ada nang yawat kanyak manong nemi. Ti medyo napudot na baso. Ada nang patakder nang bangon ti ulok. Tapno makainumak. Gatas. Gatas ti papainom ta kanyak manong nemi. Naibuskot sa nga baso nga gatas. Sadak metla pinainom ti danom. Kabot isot sa pulak ngay. Ori nakaswero ako nanda. Nakaturo ak ba rin manong. Pero makaputak manong nemi kasla. Kasla na kayong imas ti turog ko. Kalpasan na kit nakariinga. Nurse, manong nemi tinakabantay ka niya. Amok na nurse. Nurse? Hoy. Nakapuot kan. Thank God. Agaman tayo kinapo Diyos. Balik iti parasyon. Nakalasat kan. Miss. Diyos ko, agamanak. Agamanak. Nurse. Dapapakin ni mama. Tikapsat ko. Baka agar mo na medyo dahan. Tiksag na antibil. Siyempre, madamang nga makonkuan tatibil. Kasano nga tatkadakkel na? Dadatadya ka mo. Narisgo ka na gastos ng operasyon. Okay? Mabitla niya. Ada misis ni doktor. Inakano sa diyan na. Tibisina na. Idak subli manong name ti nurse. Miss Ethel. O nurse. Ada 20 bill. Bill? Habi nga siya ti pangitadan nyo. Habi nga da mamakin ni Papa. Ni Manong June. Awan damit pa eh. Ngayon bilin ti doktor, nasikat pang itadak. Ada ka na ti, unag dati nga sobre. Sobre? Ito yun. Manong naipin, papel. Basit matla papel. Binasak. Manong naimi, nalawag ang mabasak. Full paid with a glass of milk from Dr. Alvin Liseste. Full paid. Nabayadan ng tibil ko. Mabayan ka ni Dr. Alvin. Ti doktor ko, Alvin, tinagan na. Uy, ni Dr. Alvin. With a glass of milk. So, pati nang painom keng ka. Nagsapol ka ti mainom. Nagpatemple ti gatas. Sana ka binangon basit sa kamunom. Sana ka pepininom ti danom. Nakatungtong ni Dr. keng ka. Ken nagaragraksak gabota. Sika iti umuna nga pasyente na nga nadaan tinaka nga sakit nga nagbaligyan na operasyon. Iso nga tayo ito, ito amamok ng Alvin.
Nginigkak iti sa nga baso nga gatas. Iti mabisbisinan nga nagtugtog iti ridaw ti balay mi. E diya ka mo dahil ang istorya. Atel. No kasta nabayadan in sakripisyo amin ni doktor na. Ni mala doktor kit ti mangibaga numano. Ti kang runaan. Ngim ka po ako na nga full paid. With a glass of milk. Akas, yung baga na dita. Mabit lang nga. Mabit lang. Kita adamanin message ni doktor. Masapul nakmanin. Manong nemi, kasla, ado nga energy, iti na kempet iti bakik, tapno di kasta nananay nga mariknak, tibigsak. Wen, sumagmanula nga aldaw, kalpasan, ti operasyon, ado di mas dahon no hape nga. Kasla, hanak na naggapo iti na risgong operasyon. Kaya po ta, samad lang may mesal nga nurse, manong nemi ti masidag kanyak, tapno check up ta. Tidak may mesa. Ti amok kat adanda mama, papa, kinimanong June, maawad damot pa eh. Ada mesa nga lalaki, nga naka-uniforme, manong nemi, nga naka-face mask. Iso nga din dito ni doktor. Hi. Kumusta ka, Nebel? Kumusta ka, Netel? Inikat na manong name iti face mask na Alvin? Yeah. Lasiste kayam ti piledom. Diyak na ibagay iti ka? Alvin, kahit ka narakupan. Kabail ba lagi din ni Buhangon? Kabail lang. Nabigsangkon. Mabaling ka di nga nakupeng ka. Sala nga si ka. No dagit agin narakop ta. Oh, Alvin. You're my hero. Siyak din naramat ni Apo Diyos tap numatindog pa iti biyak mo. Siyak pagarupen nga doktor gahan tinahalam iti magbasbasa ka. So tarapahap ko. Kahit kung amin ti makatulong siyempre. Iti ubingak, salsalod-sudan da, no anyat ambisyon ko, no anyan tot kahit ko pagbalinan, doktor ko nakadagos. Apay, siyempre, kahit kung agasan na kita sakit na. Gabuti ado nga rigat ko. Nagbaligi ang may sakon nga nga doktor. Sa alang sinsin nga doktor. Nga ba't adon na ginap na panami nga doktor, di na ba bagat sakit ko. Sikapay lang na kadoktal. Nga ba't data, di talagang specialty. Timawad na sakit mo. Sakit yan niya. Sakit ti puso. Gabuta da ururahim kat sa mo makita. Gabuta parparitan na ka ni papang mo. Nung kasta, nga siyak ti malaglagip mo. Timawad sakit ti puso. Kat da ti puso, tidangagas iti puso. I love you, Ethel. Kinapudno na, panggap ko tagsubli dya lugar tayo, tapno sa pulin ka. Kinapudno na, addakan dito yung Manila, idinapanak sa jay, sinapol ka, awang kayo. Tanadamag ko, ngayon may kakano dito yung Manila, kapag masakit ka. Pagpintasan na, ti hospital nga ayan ko, kansya ka talaga, tinawagan da nga mangagas ken ka. Sakit ti puso, ti pusok tinangagas. I love you, Ethel. I love you more, Alvin, Dr. Alvin.
Kahit kasta una iti panagyamyaman da papa kini mama kini manong June, idi mamuanda ti amin manong. Nga ti doktor, wano ti Alvin idi nga nakababawon nakamadmadi ti pananghusga ni papa. Kini sumadgayan ti nakasaysya at manong nemi. Nga inaramat ni Habo Diyos. Tapno umatid dugpay ti biyag. Ti panagbiag ko dito lobo. Astawa na ti panagyaman da manong nemi kabuta. Manulaeng ti binayadan mi. When adam labil mi ngan basit. Awan na libre ti doktor's fee manong nemi. Tayo sukumat ti dayta ti kanginaan. Ngamin libre manong nemi. Ni Alvin. Takunana. Awang kano ti bayad. Ti panangagas na kaniyak. Dati puso. Kat ada sakit na ti puso na kat saan ngagpabayad. No ti puso na ti mangagas ti sakit ti puso. Nagsubli ti nanay nga pigsakin langak kat nakastrek ak matlayang manong nemi nga nagtrabaho. Aging ka ngay maya na mismo ni Dr. Aldini Jabalay na nangibagay ti William Meremy. Saan ako nga nakabagsaan manong nemi. Di pa yan naganak kanyak tinang dagdag tapno ni kasta kita. Agkasar kami kini Dr. Alvin. Nagkalaysa kami kat nakaragragsak kami manong nemi. When? Natulungan na, dagiti kakabsat na, nga nakapagturpos mentlayang nga kasken kuha na iti kolehyo manong. Naganak ken kuha na nga mangalap la idi, nabintasen ti balayda, saanen nga mangalap. Ti amana ken inana no ti kat agpakpakalap. Gabot adun nagiti pagkalap manon nemi nga binakirda. Isuda pa yan ti komprador. Uno paglakwan, pangilakwan dagiti mangalap iti lugar da kadagiti makalaban da. Nagaritiro maten da papa ni mama ti trabaho ket ni manong June adamaten 5 nga putot na nga pukod da papa kini mama idento ta dududwa ti anak mi kini Alvin may santo kano doktor ken may tangan nurse. Dati nga ron ti pagkasalita ak manong nemi ket tagyaman ak launay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak insan ken ka ti detalyena. Ay kaya man ak launay ti laing mo nga nangibasa kadakkel ti pamatik manong nemi nga damat adal ken pagsarmingan ti biag nga naibati na kada kitiya padami nga nagbuya ken nagdengeg kada ito nga programa. More power to your program manong and God bless. Tuhoy nga tagyaman nga pagaya mo Ethel.